rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in bijahil nabi sallallahu wa sallama alaihi wa alinda walhamdulil ahad amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita mendoakan mudah-mudahan apa yang kita baca kita kan Ngapunten, doanya belum dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi'u wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi man haraka bi markabil bisata wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa adhil tafaqqa rabbi bi umuri wa bi umuril muslimin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah tawakkaltu ala Allah wa qasamtu billah tawassaltu amri illa Allah masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jamil fitani wal afat wal ahad wa tutahhiruna biha min jamil uyubi was sayyi'at wa taghfiru lana biha jami'ad dunubi wa tamhu biha anna jami'al khati'at wa tabdilana biha jami'al ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man shalla alaihi adada ma bi ilmika salatan daimatan bidawami mulki. Rabbana sahil umurana amin ya Allah wa balighna ilaika ya Allah ya Allah ya Rahim. Rabbana jama'na jama'an amin ya Allah. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin wa tuhawwinu bihi alaina masyaibat dunya. Allahumma matinna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyaytana wa aj'alhu al-warisana minna waj'al sa'arana ala man dhalamana wa qasirna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi
ومقداره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.